manje luhlelo luthi Imphilo Yelikhaya nekwakho kwalo. Sengivela Simelane umlaleli lophinze akubingelela kwemukela nalomuhla siqolise kweliviki leliphelile lokungaza kwasihambela kahle ngakho singekho nemfundisi kepha ke lamhla into ke setibuyeleke elayinini so khona umwelase hlelweni lwakho Imphilo Yelikhaya nekwakho kwalo. Iyavusela welase uvusela umlaleli Nguno sebuhlene sivusela wena Simelane siphinze sibingelele umlaleli simemukele ehlelweni Imphilo Yelikhaya nekwakho kwalo. Siyabonga ngiyabona usicha lamhla ungasuhlomse kweligwala si qocele welase sigcinana nawe sikhuluma indzaba yababe lokhona angekho sibuka tinvo letibanga lokho ukuthi yini abeka nemaswati sicala laphi lo mhla inzima yethu. Siyabonga Simelane nemlalele ekhaya uqinisile nabongwane sithingitsa lendzaba yekuba khona kwababe angekho sesihambena umgamo lomtseke sibuka lokho ukuthi vele iqiniso yini ngoba kube umqondo nje kithi emaswati kayiconfirma ukuthi hawu mfundisi indzaba lenzala yabona abafana benduku iyasihlupha lendzaba emakhaya besibuka babeke ukuthi kuyendeka babe abekhona kodwa angabi khona sabala tishwana letingomba ukuthi ukhona angekho noma akekho akhona sihamba umgamo kemnguni bese sithi evikini lela lelanywa ngeleliphelile siyavala loluhlangosi lwabobabe sifuna kubuka loluhlangosi lwabomakhe nangiphuma ehlelweni kushana sivakashi sethu namhla njala kaMabuza lithi mfundisi ngibaba sengiyashaya ngene kanti kukhona nje incingwana lengicabanga ukuthi bengingajikijela litshe sivivanene ngithi ke mnguni ngoba vele lihlelo lwethu ngemabomo ngoba selichuba kodwa laso lesifa lwebantu sengithi ke yendoda na ungakhona kuvela vela utokusho lokushoko empeleni loluhlangosi laqhamuka kilo uhlatshwe umqhele ligama lesilithithethine bantu bathukuthele kunekuthukuthela lamangweni lokubangwa ngilokungabi khona kwendvodza ngekukhula kwebantwana yasinaye libeka leligama ngasi noma kungasiko ukuthi idirect la kulobangela kodwa ngalokuthi ithinta buhlungu lobudaleka kubantwana akete wamshengu asicasatele nangibese ngiyacabanga nje nalokunye lalokunene ubuya phi Mabuza singaze sibone esabona kulenye indvodza angathi somfundisi utawuthini ndamgqilitela yaze kasijikela Mabuza lalela ihlelo Imphilo Yelikhaya nekwakho kwalo mshengu shabalala. Cha angibonge mngoni ngibonge babe mwelase ngithatha lithuba ngibavusele lithuba lelikhulu lelihle kuvusela sona sive senkosi inkosi lenhle Maswati naso siveke sonke sisimukele kulo lehlelo kunesihloko lesikhuluma ngaso ukuthi emaswati abhlungu imvelo letinengi letiphathelana nekuphila nenhlala kahle emakhaya nalokwa ubuya bona Mabuza awudithi nje uvetela umlaleli nesithombe ngoba into ubhalekile nasekhaya abakwazi ukusula machawe Mabuza utalwa enhlambeni ngaphasi kwababe chief umvane inkosi matatasela so thethini imshemo ngithethe Maswati lamahle ngithethe ngaphinze futhi ngathatha macha ukhona uyaphila Siyabonga mshengu umuntu lolalela lo hlelo
usike umfundisi cha vela ukhona nalomnyalo wabhala nje umwelase wathi hey ngicela ningibide nami kulohlelo qhubeka mshengu usihlephulele ukuthi ehlelweni impilo elikhaya nikwakho solo siyakhuluma nemwelase la utholeni ungawaluleka uwathini emaswati angibonge mnguni ngibonge nasesiveni lengutholile mina ngisalalela iwireless ngoba indlela letiningi siyadlalela sibuke ukuthi live lisibonisa ukuthi impilo inhle nayibhekephi ngilithakasele ke ihlelo lakhe babe umwelase abeka impilo elikhaya nekwakhiwa kwalo kumisa kwalo ngathi kuthola ke netindzaba letiningi letitekwako nami lengibonako ukuthi awimpela nathi ngalungiseka emakhaya impela ngakha phile sengithatha leligalelo ke nami ukuthi nami la ngibona khona ukuthi nami ngingabiya lingakhala kithi sengithatha lelithuba ke kunaka inkinga lengifeke ngayibona bantu bakethu inkinga lebangwa ukuthi make umthathele make wakakho umthathele enzaweni le wrong athathwe bantu mhlawumbe ngitawuthi ba wrong ngale nqubo ekhamba kwesiswati phinze mhlawumbe nawe nje ungumuntu empilweni yakho tindwa tikaconzi lokufaya ikhathi nazo tindzaba lesifaya ikhathi sibongo lengicabanga ukuthi sintfo lemcwa kakhulu empilweni yemuntu nakahamba ke umuntu abita sibongo lesingasiso sakhe ngekweqiniso lengicabanga ukuthi ngenza buko yemuntu loluswati vele sintfo lemcwa kakhulu tintfo letiningi bese tiyakuphambanela imshengu uthi sesaligama lesingisi nangabe into wrong kuthiwa igabi nalabantu bagabi ukususela laphi lokho ngususela mnguni ekuthenini emhambeni wami ngisesengikhula ngiphila ngize ngibe nginamuhla nginakile ukuthi kunesisho lesithi bomake eSwatini sebathethwe baba fight bemadvodza ekhaya lebantu bende sento lesingakavumeleki mhlawumbe lapho benze khona kube bekungevakala ukuthi kunemfana noma ke bamfana lokuvele kubonakala ukuthi abakafuthi lapha ekhaya liqiniso lenzaba kulomusho maswati ukuthi nase kubonakele lokho kubanikati belikhaya kusho ukuthi bantwana labo kukhona lapho bakhona nangabe abasibo bala ekhaya maswati lamahle kuyo lenzaba lengitsinzako ngitsinza ukuthi phela ungumfana nje utalwa namuhla utawukhula vele nawe sewukhulile lapho enzaweni le wrong mhlambe lebe vele ngasiyo yakini kubantu mhlawumbe labangasibo bakeni nesibongo donke letinto solo ukhula nato empilweni yakho mhlawumbe vele atihambi kahle egcinisweni besinaka ke silalela nathi sakhula ukuthi kukhona simo lesithi kuneligama lesi kushaywe inyoni make ushayele babe inyoni noma ke mhlawumbe kunenzaba yetibitendlu nase kuvakala kimi sengikhulile ukuthi inyoni ngabe kureferishwa kumuntu tibitendlu solo kureferishwa kumuntu ngile kufanele kufihle kufaka ngaphansi ngezathe ukuthi akafanele kwadeke liqiniso lalenzaba nangiphinze nginaka maswati lamahle ngilalela umthetho wesiswati noma ungakabhalwa nzawo ulalela lapho ulalela khona kulabadzala phela indlela sikhule sathi ukuthi ilalela kulabadzala ibuta kulabasembili bakhuluma emaswati ayitolo ukuthi indvodza letele umfana emfatini walenye indvodza ayinaye umfana lapho leyo ndvodza umfana wendvodza lethethe umfati Mabuza ngalamafushane noma ngala direct yaconze ngo Simelane nangikhuluma naye uteka indzaba yemntwana
lodelwe ngekuphingo. Bengifuna ukubuta lokuthi kuvela lo mntwana kuvela labantwana kambe ngabe sizathu lo silo babe akekho akhona noma ukhona kepha naloku bakhona kwakho kufuna usakekho bavela njani labantwana laba ngesibo bala ekhaya. Kusho ukuthi Mboni nangisimelane uthethe umfati nomkhona noma akekho sekusuka mnike ngiyanyonyoba ngiyawuvusela umkaSimelane labatalwa labantwana abanawubitwa ukuthi bantu abami batawubitwa ngesibongo sakaSimelane kanti labantwana bami ngalama emagama ingadi yami kuyafihlwa ke ufihlela ukuthi phela liqala lelo kanzi eqhubekeni kwempilo so yadepriveka so emukeka emalungelo akhe lo mntwana ngoba sotawutibita ngesibongo lesingasiso kanlenzaba ayinawugcina lapha setithwapha iyawuhamba iphunyuke ibekeke ebaleni ngalinye la iyakudala ke kuthukuthela abantwana manje labanye uyothole sebavele babafuna labantwana indvodza ifuna umntwana bantwana lebadele emfatini nomuntu vele kuyenteka yini usivele lo muntu agcine abitwa ngalesibongo sakhe kuhamba njani ngoba lo mnye wakwathi nakathi uyahamba la kahamba khona kukhalwa ngalesibongo angashintsha yini lo muntu angaba saba wakaSimelane kodwa ukwanza kuthi nje siyayibona lensotsha kaMazibuko ngilala kusho okwemnguni wamshem lokuthi lento igcine iphumele balendlela thide ngoba nangabe siphila nje emangweni bese kudaleka leso sigameko kwetanya lokufihla sekutawuvela nento leshoko kuthathi ngibaba ngiyahamba timbengu tithi lokhu kanye lokuthi nje uthi somdzala uve ukuthi isibongo sakho akusiso lobo solo ubitwa ngaso ngilalapho ke naqhamuka khona ukuthi kuyayidala inthukuthelo emangweni ngoba lokuthi nje kushintshe isibongo noma sishintsha sigcina sinje njengalokho semthethweni noma ufihliwe kodwa lo ngoba ngato tonke letindlela kugcina kwatekile lokuthi akasiye wakaSimelane lo mntwana Emshengo langathiwa nje usiwa kaMabuza lamhla ungaphumbekephi cha mngweni ngajabulela kwathi liciniso ngoba indalo ithi umuntu akadliwa mngoni thambo lemuntu adliwa lisiswati uyiphinza umangale la kuphinze kusho sona Siswati ukuthi awusenaye manje wena umfana kanethambo lakho ngesigaba sekuthi ugangile nemfati wemuntu kanti futhi le ndalo imile la ekutheni liciniso le ndalo nale Bible ngoba phela sicelelwa letibusiso madloda akithi nje kubonga uNkulunkulu lemazulwini lasisadalwa tibusiso leticonzene nemndeni wakini seke nako ke sokubitwa ngesibongo lesi singasiso sakho sowula emhlabeni kani umndeni wakini ukwathi usacelelwa wena le emazulwini uNkulunkulu seyivele impilo yakho seyiphambene utabatha ubamba lokho kuyaphuka uthatha lo mfati kulenzawo le wrong nalabantu labakwati ukuthi wena ukafanele kubalana batakuphambatisela phela bakwende tibi wena ufake phasi emphethe kanzi leliciniso akusho ukuthi kube noma mhlawumbe kukhona lokufisile lokulifa khona la ukhona leliciniso nje kuligqabho lokuthi ngeliqiniso mina ngwakuphi noma ngiphuyile noma nginjani kuligqabho nje lendalo ukuthi wena wakabani manje ke lo sekufike bese kuba bhlungu ngumthetho weSiswati lo uva ukhulunywa ngilabasembili ude la ubhalwe khona ukuthi umuntu angasishintsha sibongo eliqala leyise sekuyasithusa ke sitokhalela leso sihloko eMaswatini ukuthi lesihloko sisiphambatisile nemphilo etinveni letinengi kube mhlawumbe nayisibusisela ingwenyama babe maphalala njenga Chief Justice wekuqala kulelive aliswati
sijatshuliswa ukuthi asho naye wamaphalala ukuthi Maswati sekubi kakhulu ukuthi silive nje umthetho welive solo side lobuke imihambo yelive nekuphathana nako konke nje lokuyingcubo yelive sesincike kakhulu kuloko lokwetane belungu dinkantolo lokwana lokwakanzi siyakudinga lokwethu lokuyi-authority yeswazi law and custom kube nalabo make labadzala nabo babe bebe lasebakhulile bomake besicholo labatawunakelela nathi tinsanzane letite tona lapha letingle authority ke tona kube bengabekisa kafishane nje emshengo sikhuluma ngempilo elikhaya nekwakho kwalo naba labantwana noma nangilomntwana lotekileke ngalendlela lena lengakavumeleki yes kwebiwe la kwalutho lomuntu kwase uvelana kulokuvelako esikhathini lesinyenti kwaze kwatholakala ukuthi wena usiwa kaMabuza lempilo ayibi mnanzi kumele bese uphila njani lo mntwana ngoba akatilethanga la emhlabeni ufuna bese kwente kanjani la ekhaya liqiniso lilapho mngoni ngoba kubomkhulu emuva besiva lokuthi kunelikala vele ke phela ngoba sibantu sonke besingete saba holistic sonke 100% mina nje ngingedvana I see a 50-50 chance ukuthi vele batawuvela labamfana labangasibo bala emakhaya la bathethwe kubo but nase kukhanya ukuthi sekude le registration lesho ukuthi sicela a surname change la lesimo senta ngazi ukuthi everything is perfect kanti nase ngachamuka umuntu and I audit la emakhaya ngaba likhuni kakhulu mngoni ngiyabekisa nje bengisakhuluma ngesibalo se probability there is emathuba there is 50-50 chance but nase ku quiet kungasevakali le movement because the 50-50 chance ngesimo sami nje mina could be seeing a lot moving from Lavumisa bayeka hoho bakahoho singiphezele singisi mshemo ngiyaxolisa masathi lamahle ngibeka leso simo nje sekuthi vele bekunene Maswati lamanengi alahlekile ngemthetho ukuthi inqubo nemhambo awukabhalwa phasi mhlawumbe loyo lofuna afeve yena uyawuguqula umfeve kani kube kukhona lo mthetho losilekelelako ngabe sisho njalo lese bese kwenta ukuthi nangilo muntu sowukhulile ke namhla yena sowuthatha wakhe umfati sowakha lakhe elikhaya lephinze lelikhaya lakhako yena ngale ngcubo yesiswati kufanele isime kunaliya likhaya lelikhulu ngibokela abantu basekhaya lelikhulu kufuthi abamakhele nalakhe lelincane batangakhela njani labantu lelikhaya lelikhulu kanti bana namankunku ngami mine kuneliphunga lebalishoko ngamanye bayalifihla mhlambe ngezathu ukuthi babuke ukuthi kukhona lapha kuprotecta kubona kanzimini kungifaka ku disadvantage yes sibone labanye sive ukuthi labanye baye babonane ngansense angibekise nje ngoma nini lathutana embekwami kuthiwe nje Mazibuko unemntwana longadalwa ngilakhumalo kodwa bahle babonana boMazibuko nalomntwana kusi kuba lempilo ibanjani lapho bengita kuleso sihloko babe Simelane uthi nsayona sibili leyo solo igap kulomthetho solo ivula le chance ukuthi phela mina ngiprotected noma bengamtala lo mfana vele kutawuthiwa Mabuza umfana wena umfati waMabuza kanti kube kumele nzaba ukuthi na ugange ngemfati wemuntu neliqala uyawuboshwa tandla netinyawo uthathe umfanakho lesimo ke siyamprotecta lo mduna vele utawuya ngenhloso lapha nakafuna ukubulala wena afike angene ngalomfati wakho so uyakhona ke kondla lo mfanakhe eceleni wena uyaphila la mhlambe nawe uyamondla na ungakaveli kusho ukuthi bebekunena angiboni kahle aningibukiseni keja ke na uteke indlungulu yakeno bobandla labatakubukisa phela ngoba mhlambe nalomake nje ubikile kule advert ukuthi une advantage wena ude bakabo lo
ude indlungulu yakabo letafika ibuke bamfana ukuthi bala ekhaya invela kanzi kube nakhona bekunjalo le authority yale Swaziland and Custom lela phakadinsi kamanzini lela kadinsi ka embabani nanga eshiselweni ikhona le authority yalabo make nabo baba sikhulume ngejob creation ngiyele job creation letawenda labantu ba bende lemisebenzi letawenda lenhlala kahle bathi ngeka labantu labadzala kunabantu labangaka protecteke kuma parental families mulase asangibuye ngala kubafundisi nangabe mhlambe kuyendeka nelishwa kubabede imbeleko la ekhaya mhlambe nguwe mulase lonenkinga siyaqhamuke maja ayakudalela kumele kwendekeni la lo ungeva ukuthi khona lokudalele bese lo mfana umthelemeneni kuhamba njani lapho Simelane kungaba ngetigaba letimbili kunesigaba sesintu esintwini kuyendeka ukhanze ukuthi la khaya mhlambe lelinye lemajaha alithombanga nalingatange ke lithombe babona bayadla labatsala balakhaya ngilele ngeSiswati ke mnguni bekuthiwa dibitendlo mhlambe umuntu angakusho lokho nje basongibutile i-gender based violence ayizange sebe dibitendlo lokho dibitendlo nginako ngilokunye kwako lokho bese abantu abadzala bathuma lo mnikati wenzaba wena lo ngakathombi bakuthume lapho bakuthuma khona ebudzaleni babo bese bafaqata umnakene kuthi akangene lapha awembathisa umkhulu wakhe ingubo nakamembathisa ke ingubo ke bese kuyavela ke labo bantwana kodwa bala khaya bonke labantwana nangabeke kwendekile ngangabi nambeleko mina base bangidalela ngamajaha nje ngilala khala ngako ke Mabuza kokuthi phela labantwana kutawufihlwa kanzi lokufihla sekubavalela emalungeleni abo labantwana lokufanele ukuthi ngabe baphila ngawo uthi ke yena cha akubiyele kunaku lebathi dela badzala itolo bekwendiwa kuthi nje indoda ayivele ibekwe liqala lokubeka kwalelicala itawuthi hlawula kodwa lo mntwana lodelwe aphumele ebaleni zokamazibuka kasiyo akasimelane nako lapho likhona khona ke lejaha selithi ke akube khona mhlambe structure lesakhiwako simiso thide lesitawukwadi kokuthi sikubumbe lokhu ukuthi kungentiwa njani kodwa ke Simelane ukuze utolinika umlaleli sekunemthanyana uthi nakateka lenzaba mina kwavela kwaba kunenge kokuqala kwaba ngiloko ukuthi nje lokunye lokubanga ukuthi kube nebantwana labakhula badiscover ukuthi bakabani kanzi bakhuleleka bani bese kudala into ukuthelo kokuqala ngikona lokho ukuthi kube khona umuntu logangako aphinge kwesibili lokubanga ukuthi bantwana batalwe bakhulele enzaweni babitwe ngesibongo lesingasiso sabo ngilapha ukhanza ukuthi unina wenza nje ugugudlele ngendeka sinakagana lapha noma uyagitsa noma wendani unenyanga yinye noma timbili ngoba kuthi noma babona labadzala ukhanze ukuthi kuyafihlwa lokho kwesithathu ngumntwana lokhanza ukuthi utalwa babe walakhaya asashonile amkhwimite make lapha amkhwimita khona leqaleni kubinzwe ngiletinye taletinto lokuthiwa ke dibi kubindwe kanzi kunaka ngumfana ngale lapha esindweni awu itakumele baleni nakuyindombi akwade emaswati kukufihla lokho ngoba agibe sekugcineni utawuhamba enze athathe isibongo sasembili
ngilenye indlela ekutala kwalabantu ekakhuluma ngabo bese lenye kuba indzaba yekutalwa kwemntwana noma ke kwemithwa kwemntwana abikwe kulelinye elikhaya kanzi wakulelinye elikhaya sengumsindo loyo uthole ukuthi umntwana lodale kanje naye soyatala ingabe seyilungise kanjani lendvo sibongo senina sisiso noma singaba ngiso salomntwana lotalwa kulomtukulu kepha nalesalonini ingabe ingalungise kanjani lendvo lena ngoba usithe Mabuza nasiqala lapha uhamba kubese kuba khona lapho kumgila khona lo muntu lo munye uthola ukuthi mhlambe atholela ababhoboka abamtshele ukuthi ufune kubuyele eKhabonyoko mshe ngiyabonga mngoni ngicela kubele umva kancane kulolo ibudile ukuthi katseni bekuvakala ukuthi umfana wasekhaya nakwendeka angatholi bamfana kuyaye bese kubonwa indlela ngalabanye basekhaya ngicela kuphuma eceleni kancane ngiyakuvuma konke bekukuhle keja khona lapho asikasho sibekuhle sibekwendeka ngisho lapho wela sangaphikisi bekwendeka bekunenhloso yebuhle yekwakha keja khona lapho kuleso sikhala ikhona ingoti kulesimo sananga umuntu lengikhuluma ngaye lo yena vele usinengiso la ekhaya mane akukhulunywa inzaba yakhe nguphi lo nangilobonakela ngasiwa la ekhaya lotholakala la kuyothoda senguye lo la ekhaya manje lo sakhulele ukuthi ngase uyateka yena sowuthatha umfathi sowutala abamfana mhlambe bekungathiwa nguye lo longakathombi sekathethe umfati akuleli khaya leli wrong bese kuvela inzaba ukuthi kuthiwa nguye lo longakathombi kanti mhlawumbe akusiko ukuthi akakathombi liqiniso lithi kukhona mhlawumbe ngalesimo sakhe sekuthi akakafunelwa lutho akafiselwa lutho mhlawumbe ngesizathu sekuthi lobuhlungu bekuhliphita kwelikhaya sekukhishelwa la kuye ngoba nangu umuntu lo waganga akakabekwa icala sengiyekele lesekuthiwa akakathombi sekufuteke manje la endlini yakhe sekudalwa lamba bantwana akathi futhi yena sekufanele kudalwe laba bamfana lekuthiwa bona balakhaya mbamba ke nyalo ngibona sikhala futhi noma sithi besenda lokuhle phindze ngiyasibona sikhala sekuthi usengabulawa vele umuntu kuthiwa akathombile kutofakwa nangwala ekhaya lapha endlini yakhe solo ngibuka umthetho longakabhalwa phasi because le gap ukuthi singabhali phasi sivumela ukuthi ngikhona kuyigucula lendvo nangifuna ingifeve nangifuna mina ingifeve ngikhona kuba nesizathu sokuthi ngikwendeleni lokho kanti benginaso sizathu sokuthi lo yangimfiseli la kami wangiphoca akusuye lo mbali wakuphoca nguyise shabalala umlaleli siqoqe naye kasishala 24061010 laba sebenzisa ke mahlala ekhukhwini basha ku 78 36 92 38 78 36 92 38 ukhona lo savela seline ngicela kumamukela ehlelweni siyakwamukela sawubona angivusele kuwe ngone umsheni kanye nemola e-studio yebo baba enkalanga wangalanga sibongo cha awuqale ukuthi happy father's day kini madodza abazalwane nawo onke nje emadodza nabakisi la khona cha ngijabula ukuthi e-studio namhla kufuthumele kunemadodza odwa imfishane cha siyabonga kumola sekusi-invitela enabakithi umsheni kuthinta lesihloko lesimatima nakangaka ngicela kuba mfishane ke babeveli ngicela kubuta lokuthi baseyikhazile nje lamadodza abazalwane lonawo e-studio ngabe ngesiswati sikhulethile kuthiwa umfati uqoshelwa 2 wetinvo buthakathi nebuphingi bengeke siyayibona le nawo le problem at hand leniyibekako lapho bazalwane ukuthi engabe kuyaye ukhanze ukuthi mangabe utawukhanda ukuthi lo mntana ube sekasheshe washona labanye kuyembeka ukhanze ukuthi bayathola lo mntana ngale ndlela yekuthota la bekusangayo babe Mabuza na ukhande ukuthi lo mntana utase mhlawumbe uyamshebela lo longumake angakashoni ukuthi esitemntwanami phela wena kahle kahle awusiwa kankalanga wakamazibuko noma wakamabuza noma ke mhlawumbe wakasimelane kuthi bangabe utawukhanda ukuthi lo mntana uyabekisa usheshe ushona ngesesemncane
angakakhona ukuthi adisclose lokuthi angihlebele ukuthi yengane phela wena nabakithi uwakamwela asena awusiwa kankana ngabe ibese seyilungise kanjani leyo ngoba ngiyabuka lokuthi nithi ngawuhamba yena lababhobokile bangitshele ukuthi indzaba isaba esibongweni but ke naku sokusheshe washona lo mntali mhlambe angakakhona ukungihlebela angitshele ukuthi sibongo sakho kahle kahle nazi kanti singafunda ngiyagraduate Bonke umentati ukuthi wakankalanga only to find ngokusenimdzala mhlawumbe sekune PhD kuthi wena phela wakamwela ase wena ngabe sibese siyiqatulula siyithini lapho bafundisi bami ngiyabonga siyabonga kunkalanga imatimana lena mfundisi ngoma lo munye ubonwa abantu usiwena wena ufana nebantu bakuphi limbili balikhulu kakhulu bani sotshela abantu bekhamba hayi wena ofana labantu balapha lo munye basugcina atibona masa yini mina ngifane bala ekhaya usitakala njalo umuntu loyo Simelane anginawuqala emanga ngithi nginayo impendulo kulombuto ilukhulu nje bawusho kulesi sikhathi ubona boandi kulesi sikhathi abone yena ngemphatho kuthi angifuneke lapha sethi imkhipha umkhulwane kulokunye ukhanje ukuthi lokunye kutawuthuka liphuma ke sisini kubona lo lotalwa kunye nabo ngoba sikhuluma nemaswati mhlambe bakhona labangajikishela lijes vivanene kuletha likhambi inombolo esi 24061010 lo munye kuthiwa basithela labantu labadzala nasebahambile basilala balakha basiya besimele kusikufe babe namake wena Mabuza wena usiwa la ekhaya wena hamba limpilo leyo imadima ngicela umukele umlaleli sehlelweni impilo elikhaya kwakho kwalo sawubona sanibonani Veli lishonile baba nalo chaka Mabuza yewa khulu okay mabandla hlabathi umnguni andinwa la cha bonkosi yami kona kuhle lemibono kodwa nje ke letinye tinto ngalesiswati kuye kube ngokuthi kumbe nathi kufundiswa tingetete vakala sethi khulunywa emoyeni ngangoba kumbe kungakubanga kona lokuhlukubeteka kona lokho kodwa nje ke ngobe phela kuvumelive ukuthi akukhulunywe akusho lutho ke bonkosi mina nje nginembuto kini nonke nje lapha emsakadweni lokuthi sibongo sadale kanjani sidalwe uNkulunkulu noma sakwa ngemaswati noma ke kumbe sidale kanjani nje ukuthi kube nesibongo ngangoba kumbe sekungabonakala ngathi kungumonakalo lokuthi ite kumbe ngendlela lokwenteka ngayo sibongo nje kumbe umlando waso inawo lokuthi kuze kube nesibongo kwesuka kanjani kuze kube nesibongo ngangoba kumbe letinye nje mina nje nenkolelo ukuthi tibongo tethiwa ngemakhosi ngekuthi kukhona labanye abantu abanalo umlando lo ukuthi thina sasibakazi bani kumbe siyashintshwa sesibakazi bani asathi ke bonke silokuthi sibongo waso mbambambamba sadale kanjani ngobe nebonke sivele kule letinto kufuna sithi khuluma sibe sinawo lo mlando wako kubheke noma sekubonakala ngathi sekunekuhlukubeteka kwenteka kwaletinto letibonakala ukuthi kubanga kuhlukubeteka ngiyabonga bonkosi siyabonga kumantino la welase siyabonga mnguni ngicabanga ukuthi mandini uthinza indzaba lenkulu mhlambe lengaba sihloko ngekwaso ngoba kunetinto lestatiko netinto lesitibonile nalokunye lesingakwathi longakhanda ukuthi akhona emaswati langachamuka nelwati lesinganalo thina kukhona kona lesingakusho kepha nje ke ngicabanga ukuthi indzaba lebandi ngoba singacaphuna ukuthi embhalweni kuhambe ini ahamba njani nemaswati kuhambe ini kuhamba njani ngoba labanye nje lesinabo netibongo lesinato ukhanza ukuthi nesakini nje mnguni sinemlando lothide nesakithi sinemlando lothide njalo kodwa lokushiwo nguMabuza sivakashi sethu namuhla yena uqhamuka eluhlangothini lokuthi
kulesikhulumile ngaphambili sisinza indzaba yekuthukuthela uthi ke yena nginivile BoBabe vele ke kude lidzaba lesingalidzingisa Simelane siluqethe uthi awu ningakagoqoti nedlula kulesigajana lesi ngivumelene nami ngijikishele litshe ezivivaneni ngivete lokuye lokubanga abhlungu nekuthukuthela kubantu emangweni silapho namhla nangelo mntwana uyakhala ngesibongo sakhe mhlawumbe lo uyasifuna lesibongo kepha nalo mahambo lathi Mabuza awukabhalwa uthi cha wena uwalaka Simelane lokuthi uyihlo wafohla wangena esibayeni salenye indvodza wena walaka kepha uyasifuna lesibongo fuze ngene nalo yise uyaphila wenda nje so uyawuhlala nje ngalokuthi umhambo uthi cha lo make washada inyoni wena soyawufa ungilesibongo lesi Simelane lokunye kungafaka sandla ngitama kulekelela Mabuza kulento lekete nayo nanakulokuthinza ngibabe mabandla nhlabathi emaswati noma ke esiswatini kunengolelo yekuthi umntwana ngemntwana lakadalo ubhunyisela ngetinyamatane takubo letinyamatane takubo tilandzela lesibongo sekungaba simanga ke usinathi awukhanda ukuthi wena ngale ngolelo yangale akusiko lokushonga imlo ngale ngolelo yangale nawuthi awukhanza ukuthi sowutelwe awukabhunyisela ngetinyamatane takini utawuphila njani ngoba nalakhaya ngengolelo esiswati kunalaba phasi bakhona nako konke lo ngicabanga ukuthi ngilokulele katama qhamuka nako lokwanzisa lento ukuthela ngicela kusasa umlalelo selayinini kwanomhlasa kwabuleshelweni inombolo ye-624061010 kuyindvu ukuthelo lekhona libangwa mhlawumbe indlela lesivela ngayo noma lesavela ngayo ukhona umlalelo selayinini sawubona ngwana Yes Vivi yebo khuluma Mkhaya ngikhona Mkhaya wami ngivusele wena nemfundisi nesivakasheni uthi umuntu akabude lapha Mkhaya kwekuthi ngosiyami akwendeki kepha kwekuthi lona lo mati ngekuthi ungibabe wakho akuphike nje ngenxa yokuthi kumbe ungumntwana wakho umthukuthelisile kuba ngathi angafika lapho khona athi hey wena vela usiye umntwana wami wena suka lapha kumbe ngenxa yokuthi ekuthukuthela nje ukuthi lokho kungabe akugcini kokuthi ngagcina kumfrustrate lo mntwana ngenxa yesimo esinjengaleso nangekuthi ke nangabe ukuthi ngigange nemkhula wami siganga nje thina ngale kwalokuthi silawulwe ngumndeni kumbe ngasese kumbe noma eceleni ingabe kuba njani lesimo saloku kukhinyabetheka kwalomntwana ngabe siyehluka engekuthi phela kwalakhaya kulokuthi kumbe bekungumuntu wangaphandle nephethele ngekubuta indzaba yekungena kwekuthi kumbe ushile emhlabeni umnakethu sengena ke kumbe umkhula wami ngekulawulwa ngumndeni kokuthi angisale ngimbona ke kwekuthi ingabe labantwana vele bagcina bababani nangabe kuthi batawubitwa ngemnakethu akubakhinyabedi nabo kuleso simo lesinjalo ngiyabonga Vivi sibonga Mbethe msho cela nimphendule nangabe yakwesinza umwelasi yeah siyabonga ngicabanga ukuthi kungakefike embutweni waMbethe uvetala olunye luhlangothi lokuthukuthela lo noma ke sento lesingabanga kube khona kuthukuthela kubantwana ngokucala lokho embutweni la ubutako ngesintu noma ngeke ngigabuthele ngifike kuphi ngathi ukuthi nawutawungena akusinto yangasense indzaba yekungena indzaba letekwa ngumndeni ibe sebaleni kukhulunywe ukuthi kutawendiwa njani bese kuba khona lapha kuba khona ingomo emadolo ngalama emagama lenguvetako noma ngengene kuma details akhona ngiloko ukuthi indzaba yekungena akusindzaba yangasense into lesebaleni kungako kuba clear noma kuyacaca ukuthi bantwana babitwa njani uthini umsho kafishane sidothola umlaleli
Cha mngoni angibonge kuthola lithuba ngingafuna kukuveta kulesihloko ngicabanga ukuthi kuyasala inzaba lechubeka nalenhlupheko yekuthi ula kule position le wrong le position le wrong ngiyo le cause letintfo takho tingaphumeleli ndawubuyela ekuthi vele phela utawuhamba nje ngesiswati nawe yosiyo wakha lelikhaya lalwa ngimake lo somthethe tawufuna umbide ngesibongo seyihlo lelo khaya keja nganesibongo losimemile kutawubhidana letintfo budloti bakho nalesibongo kutawuphambathisa lempilo yakho nje ngithi ke mina uphuma njani lo muntu la kulenkinga lena shito mngoni ngicabanga ukuthi nesive siya kunaka lokho ukuthi umuntu lokumcoka kakhulu ngiso lesibongo ngeke uzusakhe lesibongo utibide ngesibongo lesingasiso sendalo yakho ngoba nakuphi nawubutwa nje kuthiwa bukhumbule ekhaya mhlambe ngesizathu sekuthi kusho ukuthi Mabuza umbuto wavele uthi akwendwe njani usho ukuthi akathole isibongo sakhe lo muntu liqiniso lisho njalo mngulu akathole isibongo sakhe nalotalwako kuninamuhla kube nendlela yesiqinisekiso ukuthi angakenci 3 years isibongo sakhe ngeke saphinze sashintsha ngoba kuninamuhla nje kufanele ushintsha isibongo una 50 60 years yini lo ngaphinze uyende asimukele umlelelo selayinini siyakumela ngwalehlelweni sawubona yo baba umngona mina mthembu ngitawucela kubile emva kancane unangilobuta ukuthi kubonga taqhamuka ngambekisela ngemave anetibongo letehlukile ngisho belumbe ngisho kuphi uNkulunkulu lento yasibuya leBhayibhelini wayenta ukuthi bantu ngeblood asithi nje family yababe Mabuza nami umndwami yabona wehluke uma ke lo mndeni waka Mabuza uthatha nodwa wabona uNkulunkulu ngeke kungakube ne cross breeding lokuthi lo waka Mabuza lo wamngoni abaso bakahle bonke cross breeding bathathane kanje kodwa hayi la mndenini within the family kuthi ungathatha sisi wakho umenza umfazi yiyo uNkulunkulu ayisusa ke lento leBhayibhelini engibona ukuthi nasifunda thina leBhayibheli siyabona uNkulunkulu oyenza lento ngaleto sizathu lokuthi lekubonga atehluke sibuye kokunye ke lokungafika abantu sebafuna ukuthi nawe uzokhipha umangungu ngomntwana sokukahle ke manje nabelungu bayifakile iDNA singathestana nje isho the blood lena hayi ayisiya leleni hambisana nawuva ngale DNA bathi uyaya ethuneni igubhe lomuntu akagujwa phela noma ngibani licala leli ufuna kwentwe labemthetho bawuthatha lithambo baligaye balicomparison nale blood yalomuntu lo ukuthi wakhona kule family kwenziwa belungu lo iDNA iqhamuka nabelungu ngayo letinto tama confusion ukuthi letibongo tinenkinga lapha nalapha abantu bala tinkantolo bawubhadala ukuthi uyaboshwa uyagaba bakugenisha bakuthi badala kanti ubhadala umntana suwakho yabo lokuye nje bekunene naku nje la kunabo SOS unebantwana lapha inkumba bona 100 othi kude tibongo tapha batholakala ngalo ndlela lezi utawuthi wena kungenteka wena luwamtholisa lo mntwana lo wakulowo make loyo sihamba wena uphinde lo mntwana sowukhulisa uyamsoma usonga lo mntwana akho yabo lento inkinga bekunene kodwa naso ibuka nje sente ibo research iDNA ingakwenta lokuthide njengolo le DNA iyaba nenkinga lekubelungu lamanye emave bathi labantu na ubabuka nge face to face ngeke umbone ngisemabholweni ngeke umbone
elungu basebenzisa labo DNA ukuthi noma ngabe lo uyafana sibuye lapha etandleni ma fingerprint a comparison wona la ma fingerprint kuhamba njani la ngabe kunjani athi DNA nale DNA iyafundelwa kubo lapha awujibile nami lithi esivivaleni bekulena. Siyabonga baba, siyabonga. Itolo ke mshengu Maswati beka ngaya clean labo DNA. Mina nje sibuke lembumulo, sibuke letindlebe, sibuke letanda zemkhumule. Bayadla abantu abadzala ukuthi yila batayibo cha vele wakhona la ekhaya. So since indzaba DNA sale sigoqotha hlelo lwethu. Cha angibonge Maswati lamahle nami ngithole lithuba kungasho ukuthi sihlakaniphe kakhulu siyakha lapha sibona khona. Siyabonga mnisale kahle. Ngona sibonge kuMabuza ukuthi thathe ukukhuthala ukuthi khona le kangaku jikjela yonke inkulumo ke ningayibuka ngebuso lobehlukene kodwa lokufike kube kuhle kuyenda ukuthi nalobonga kunaka bese uyabuqabanga uyabukisisa ngicabanga ukuthi ngiloko lesingakusho sisabonga Mabuza sekuvuke nembuto lemnenge mhlambe ledinga kunakwa kusasa kepha lokusalako bantwana ababitwe ngetibongo tabo. Ngumfundisi JV Mazibuko ambesana nemshengu sobuya enhlambeni phasi komntwana inkosi lapha. Sibongele khulu mshengu, sibongile nakumlaleli ukuthi siphe indlebe sisaqhuba lona hlelo impilo Yelikhaya nekwakho kwalo. Usike mwela selavala ngalo. Bantwana ababitwe ngetibongo tabo. Kepha ke lona logangile. Yeyi umsindo lona mwela simlaleli asibeke umuno la kwalomuhla sithi umdala avumile luhlelo impilo Yelikhaya nekwakho kwalo siyawhlangana nalo evileta ko ngesikhathi kile sonana kwalomuhla sisi usale kahle.